Do predškolskej ustanovi na ruskim jaziku u Đurđove teraz hodza 7 buduci peršoklasniki, ali po slovoh prisutnih rodičoh nie budu šitski upisani do ruskoho odzeljenja. Premale číslo dzecoh každé ješenje isnuje strah, či še nastava na ruskim jaziku u školi hodna organizovac. Mi každого року глядаме вимогу od Pokrajinskого секретаріату за образовanje za otvaranje ruskого odzeljenja, poneže máme še menše číslo od 15 školjarov, takže sme doteraz dostavali i za 500 školjarov, i za 600, i še máme také číslo, ktoré tu dakus na hranici. Dneška sme žadali rodičom približiť všetky tie prednosti, ktoré ponúka odzeljenje po ruski, že bi mogli spatriti i to ti pozitivne strane toho, a može biti zapojedni negativni, že bi še rodiči ljehčejše opredzeljeli, že dze upišu svoje djeci. A ja bilem povedla šitskim rodičom, njelem u Đurđove, ali uopšte nie berme dzecom možljivost, kad ju maju, že bi še školovali na macerinskim jaziku. Da nije važno či to ruski, či to mađarski, či to htori. Na značnost obrazovanja na macerinskim jaziku spozorela i direktorka predškolske ustanovi Svetlana Boškov, ktorá hovorila, že za dzeci bardzo važne, že bi znali svoje korenji, bo to je jeden z faktorov za formovanje stabilnej osobi.